Kad neko novo dijete dođe u razred, znači djeca se sa njim neće družiti, pogotovo s nama izbjeglicama jer su znali da smo mi pobjegli sa svoga i onda su nas automatski odbacivali. Osjećao sam se drugčije zato što sam bio okružen djecom koja su imala sve, koja su imala odjeću, koja su imala svoju kuću. Nisam živio u svojoj državi. I jedino po čemu sam se razlikovala od njih, a nije bilo vidljivo, je bio taj izbjeglički žuti karton. Imam u razredu jako dobre prijatelje, jako se volim sa njima družiti, škola sam se isto jako dobra sa svima. U svojoj ulici gdje živim imam jako dobre prijatelje. Osjećam se dosta sretno, zato što imam dobre prijatelje koji me u neku ruku podržavaju, zato što imaju neki s kojima se baš i ne slažem i s kojima nisam, moram reći, super odnosu, ali smo si otprilike dobri. Imam puno prijatelja, družim se većinom sa cijelom školom, jako smo dobri prijatelji, imam i neke loše prijatelje, ali i dalje se družim s njima. Volim što idem u ovu školu jer svi su učitelji veoma dobri prema meni.